Nadam hna maw thawng hnih kul langa thawni kul khawngpang thar rak ngai ti ding in kan in sawm ṭhan hna maiung ṭha var ka si. Chiram chak lei a SSPC ral kap thazang tam ngai chu ral kap moto pali he an kai sagai ram than kali khopi in chiram chak lei a SSPC ral kap thazang tam ngai chu October nil he ria zan lei sang a khan moto pali le pumpak moto pol he an kai kong tol chumi ni an chim October nil he ria ni zan lei sang a khan ral kap moto pali khat in SSPC ral kap thazang tam ngai an rak kai chupin a pumpak moto pol he arak kai mi SSPC ral kap pol zong an kali khopi in chinram tidim peng khai kam khopi tiang an kai I chun hu a khai kam khopi in chinram chaklai a pezul in an rak kai chinram chaklai a SSPC ral kap ni thazang an chaplai ti in kan zum tia tual chungmi cheu khat ni an chim SSPC ral kap thazang tam ngai chu aluan chia ogot thlathok in chiram chak lei khaikam khopi pong kali khopi lei kalnak lampi chung I a ummi shu khen ta viewpoint a umpunan kwar chang chu cha a tol chungmi ha chu kali ti dim moto lampi anzul ngam ti lo I lamdang in an hel ha tia tol chungmi ha sin in thai si atu October thachunga hin SSPC ral kap ni kali khopi a chunglei in thazang tam ngai an chap I kali peng ya za chu khwa zong lu no in an khang pin a tol chungmi an tlai mi ha song an tia thai si MTC MDF ni remdei nak sarandu lo ruang a ka dau nak chu a chun tuan vau an lak di lai tia IMC CDF marani an than chiram maram chung a shama bun ve mi chiram chawza chungtal IMC CDF marale chimradar hu chungtal MTC MDF kar a remdei nak sarding in yanggong khopi shambun mararam shwaitu ni an toral mi chu chimradar hu chungtal MTC MDF ni an du lo ruang a maram chung I ka dau nak chu a chun remdei nak saradu lo mi MTC MDF ni tuan vau an lak di lai tia chiram chawza chungtal IMC CDF marani October ni hlaikwa a chathan an chua MTC MDF le tangti phopol ni ralaman sial ruang a thongni kulanga July ni hlaisari ni thok in CDF mara headquarter pong a kapni kar ka dau nak chuak I mara sham tlai phutni karem dei nak kho nak ding a yanggong khopi shambut mara ram shwaitu ni third party andir I mara sham tlai phutni chu chai mai nak ngai ding in an kan som mara mizapi ni andu mi rem dei nak sarding mi chu IMC CDF mara ni kan chawhan kauna in MTC MDF ni andu lo I an al na ruang a rem dei nak sarding mi ngol than asi mizapi ni nol nak an to bantuk te in mara shem tlai pu ni kar a ka dei nak le rem dei nak kho nak ha mara ram khel party shwaitu ni East Maraland Peace Committee EMPC andir I mara shem tlai pu ni chu thongni gulanga October ni hlaisari a khan Moray khwa a tomberwa nak ngai ding in kan som IMC CDF marani chun maram adai kho nak ding le malama kar boy nak de tar ding chu kan du ruang a IMC CDF mara in tongwa ngai tu minung parshuk maram chung I a ummi khrifa bu kip in pastor Paul palai Paul circle le council palai Paul khwa boy Paul biak nak lai upa Paul le NGO palai Paul ti in kandi lakfon minung somli thumchu tomberwa nak ngai ding in kan kal khong ha asena in mara shamtai phutni kar rem dei nak saradu lo I boitampi an kan alang mangtu MTC MDF chu tomberwa naka an radu lo chu cha a maram chung I ka dau nak chu a chun tomberwa nak a aradu lo mi MTC MDF ni tuan vau an lak di lai kong marami za pisin a theitar na kan in tu na dia
intramural council mi an that mi an lang tar chi Palawa peng rifle zot nak in hak chia pakhat anun nak aliam chan chiram thlang lai Palawa peng dai local council ni an hum hak mi muram cheto khwa hak chia pakhat chu rifle zot nak in anun nak aliam kong kwal chung mi pakhat ni khumi len news achim rifle zot nak in nun nak lem mi hi nu he ni man pumli reng lo shong asi I alwan chia October ni thairuk khan si zong pi ading in ankal pi I lam chen cheu anun nak aliam tia thai si Palawa peng dai local council ni an hung phak mi maram chung I mi khokip rifle zot nak akar than I si lei zoral in bomchan and her tia tol chung mi pakhat ni achim alwan chia July ni August chung zonga khan dai local council ni an hum hak mi maram chung I mi khwa na rifle zot nak in minung panga nak lom lo anun nak aliam tia thai si Chinminau fighter Halingom ni Japan fighter Haryuki Tinisu atai Thailand Ram Bangkok Kopi October ni Haisari Zan I Tua Mi One Championship One Friday Night Zalekul Lakwa Chinminau fighter Halingom le Japan fighter Haryuki Tinisu Anithua I Rang Thum Tiang Anithua Nu Chinminau fighter Halingom ni Mark in atai Chiminau fighter haling hi alwan chia ogot ni khainga khan one championship aboi khatnak chalnak arak sungna in one championship aboi hi nak chalnak tainak amu tia thai si kumkul kumruk asimi Chiminau fighter haling hi ramkul ramthan boxing champion arak sebal boxing judo le wushu athiam ngai mi asicha atu bantuk in one championship achal kho hi asi one championship voi ki tiang achal chung voi khat asung voi khat tainak apu tia kan thai July in October thatiang SSPC kut in nuzale somriat anna aliam Chiramtal in Myanmar Hunkip July ni khat in October ni lai seri tiang nizale pakwa chung SSPC ral kaple ankut tang shamtai phupol ruang ko chung mi nuzale somriat annun nak aliam kong ramkhel ruang thongtla mi na bom chan tu phu AAPP ni October ni lai seri anthan nun nak liam mi nuzale somre chung kumhe riat tang hak chia somthum riat anital chi Unnak liam mi an pambik nak manchu sagay ramchen asi minung som nga thum anun nak aliam apatni nak chu paguram chan asi minung leikhat anun nak aliam tia thai si chupin nun nak liam mi zale somre chung minung zale kulhi SSPC ral kap chung leika daw nak ruang nun nak liam mi na an si tia APP ni an lang ter SSPC ral kap ni sham in nol ngai nak anlak thonghi kul lakhat February ni khat in October ni hlei sori tiang pawdo thlan nak chan chung SSPC ral kap le an kut pang sham tai phupol kut in daw thlan naka betak te in achol chang mi le tol chung mi andi lakfon mi nong thong sori zathum som sori pakwa anun nak aliam chang tia APP ni chathan an lang der Ticho kong khwa siangin SSPC ni chunglei in boman thlak ngachia pakhatal in tol chungmi pali annanak aliam sagai ramthan ayado peng Ticho kong khwa siangin pong ka daunak imlo in SSPC ral kapni ral duknak vanlong in boman thlak cha kumsari ngachia pakhatal in tol chungmi pali annanak aliam kong tol chungmi ni anchim October ni lai seri jing lai swimia lam pasale somni thumtluka khan ayaro peng ti chokong khwa siang in SSPC ral kap ni tada u Air Force in arakai mi yak zale som thum ral tukna wanlong in boman thak tia thai si SSPC ral kap bom thak nak ruang kumsari ngak chia pakhatal in tol chungi pali anun nak aliam
adang pasha ni hliam mantuar hliam tuar mi chung in hliam fak atuar mi anum cha a nun nak liam mi akal khau mi zong an si tia tol chung mi pakhat ni achim chuban tuk thiam in aluan chia September kularia zonga khan SSPC ral kap ni ayado peng ni chu athang lei I a mi khwa na a parachute in boman thak tia thai chi si Hapum pengkom a October ni thainga tianga khan kap ni kal ka do nga voisom nga pan ni achuak SSPC leili anchi Tararam ko hapum pengkom chung a October ni thainga tianga kap ni kal ka do nga voisom nga pan ni achuak I SSPC ral kap leili anchi SSPC ral kap ni chung leili hriaman in ka do nga anto arwang a Tual chung mi nun nak liam mi an kong KNU mu joy district ni October ni thai seri a an khan aluan chia October ni khat in ni thai nga tiang a hapum pengkom chung a SSPC ral kap le KNLA brigade panga tarlak a kadaw na voisom nga pan ni achua kong thai si kap ni kar kadaw na chung a SSPC ral kap lei li an thi I adang kulariat ni hliamman tuar athi mi lak a battalion commander pakhat le major pakhat ani talchi chuka do nak chung a KNLA leizong in ral kap cheu khat hliamma tuar mi an tia kai si chupen a SSPC ral kap ni tual chung mi na khwa na a ral tuk nak van long drone le shang man in ka do nak to ruang a tual chung mi nun nak liam mi an I nak in Zaimazat song an jok tia KNU Mutual District ni an lang der chuban tuk thiam in September pachung ronga khan hapong pengkom chung a SSPC ral kap le KNLA brigade nga kar a ka daw nak boizale hlei thum achuak ni SSPC ral kap kulanthi chupin a adang som thum kwa ni hliamman tuar tia thai si Mila Pengado Naga SSPC Leini Anti PDF Deputy Company Commander Wata Anunak Aliam Magwiram 10 Milha Peng Ralam Sialmi SSPC Ralkap Kaza Somrukluk Le Walsong Shem Trai Dang Chipukar Badau Nak Chuak SSPC Ralkap Leini Anti Kong Mimbu Pengkop Number Pantni Battalion in Tuambongway 2 Saya County Achim Alwanchia October ni hai rut zanlei swimia lam pathum na chiao thuka khan mallueng ka pasa pani in ral kap attending a moto pani he arak chuak mi SSPC ral kap thazang somruk lukchu minla peng lapan daga khwa taya olam than siang inkong a deputy commander watan shui mi twal chung shem tai tang ti phuni anka na Zanlei swimia lam pali le mit panga tiang ka daw na kachuak SSPC ral ka play ni anchi chupin a adang kul ruk ni liamman tuar moto panhi a shok tia thai si chuka daw nak chung a deputy company commander watan ni liamma fangal in atur azam kho ti lo ruang a akut tang ral ka pol chu nulai kirding in nolapik na chunhu a SSPC ral kap ni antlai ding adu lo ruang a ama lama bompo no in anun nak ala tia mimbu pengkop number panhi battalion in Rongwangway 2 Sial County Achim SSPC ral kap adirpi tu lobby telegram hani minla pengka daw na ka PDF ral kap pakhat SSPC ral kap ka mi RPG kwan ni akhen ataksa athek di ti in panthakhe adik launing in anthan kong membu pengkom number panti battalion in Saya County Achim Chap Nay kan sakhan in Azami SSPC Laikhat AA ni antlai nga Arakan Army ULA AA ni angka chomami Magweram Chan Ambadan Lampi Chung a ummi nay kan sakhan in SSPC Ralkap Anzam Tia Arakan Army AA ni October ni Haisari a Anthan nay kan sakhan in SSPC Ralkapol
ท่านตารางทายอินกันสินอาฟอนมีเลยกันเตลมีหาอันที่ลักฟอนมีนงเลยคัดอันสีเดีย ULA ni an chim SSPC ral kap ni na yi kan sakhan an sung lo nak ding chung lei in ka dau nak pezul in an bom hana in Arakan Army ULA zong ni ka dau nak pezul in an kal pi ve tia thai si na yi kan sakhan aning pi in lakho nak ding atang mi sakhan dang cheu khat kan ka na tia an than mi an lang der Pegu peng khwa boi zung boman puwa khwa boi pa le pyu so thi pakhat an thi yangoram than legu peng le ye bo khwa I a ummi khwa boi zung tol chung sham tlai tang ti phuni boman puwa I judin ti mi khwa boi pakhat le pyu so thi pakhat an thi kong Yangon Army in Tombawei tu pakhat ni achim October ni hlai sari zan le swimia lam paruk le somnga khan daye bo khwa khwa boi zung khazanga thongai mi bompa khatle kuche bompan ni an po cha zudin tim leo mi khwa boi pakhat le pu so thi pakhat an thi chol I zudin nakman ve mi cheu khat song yam man tuar tia thai si chuka dau nak chu Yangon Army YA le nitlak le pengkom paka pha tangti phu ni ankal bi I SSPC ral kap adir kam tu SSPC ral kap ni tua tim ni thimnak adal mi pau chu pakpi in dan tat nak pe kan tim ha kong Yangon Army YA in Tombong ngai tu ni achim Thalan ram phungning lo in alut mi member ram mi zale somruk ni tlai an tong than Thailand ram Kanchanaburi pengkom phungning lo in alut mi member ram mi zale somruk ni chu Thailand nol ngai tu ni an tlai than ha I chu chung kumtling lo ngak chia ani tal chi kong Kanchanaburi tual chung thongjap nak ni an chim October ni hlai kwa jing nei swimia lam pakwa la chiu tuk khan Kanchanaburi pengkom khwaboi na dal in ral kap palik le nol ngai tu ni Thailand ram phungning lo in alut mi Myanmar ram mi zale somruk ni an tlai na tlai atong mi Myanmar ram mi zale somruk ni na chu pa som kwa ni nu som ma sari le kum hlei nga in hlei ret karlak minau pa pariat le nu pathum na an si kong thai si Myanmar ram mi na chu khote na le ramlak I thaba ngai in ani thu leo an tlai mi na an si kholat tu ni achimning Myanmar ram mi na chu Thailand ram le Malaysia ram rian tuanding in phaya tong su in ti chung lam moto lam le ramlak lam na in an raklut ya an lang ter Myanmar ram mi na ni Thailand ram chung an lu kho nak ding poisa sin minung pakhat Thaibat thongkul in thongkul le thongli tiang an pek I an di lak in palik sakhan an shan ha tia thai si Longmali post thazang akan pe I kan thong chim angai tu nan di lak chung kane lom tuk hring shan hai jing lei thong pang thar he kani tong than na lai